Stavovi, uverenja i percepcije. Odakle dolaze naša uverenja? Naša uverenja nisu uvek svesna kao što mislimo da jesu. Možemo površinski prihvatiti neku ideju, ali ako duboko u sebi ne verujemo da je to moguće, naše prihvatanje je samo intelektualni proces. Budući da prizivanje placebo učinka zahteva da iskreno promenimo svoje uverenje o sebi i tome šta je moguće za naše telo i zdravlje, moramo najpre da shvatimo šta su to uverenja i odakle ona dolaze. Pretpostavimo da osoba ode kod lekara sa određenim simptomima i lekar joj na temelju svojih objektivnih otkrića dijagnostikuje određenu bolest. Lekar pacijentu saopšti dijagnozu, prognozu i moguće postupke lečenja na osnovu prosečnog ishoda. Čim pacijent od lekara čuje dijabetes,